Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. UDP not long hak arpnai trek unai luar arajar arpuar. Kalau penye khalai no sep ya ki kinhuan ki banyak cimenta hak lumpung ile akai basketball jongki kinthei bat kishin rang wala penye dari UDP not long kabala sakhilang deki captain jongki khalai tli ki kinhuan ile akai ki bakan thopi ki nyu tli ki kinhuan ile akai jongki shinrang bat hendru tli ki kinhuan ile akai jongki kinthei. Yakni gelumpung ile akai on sapli perda hak shitarik urisau arja arpuar but on sapenkut hak santrik urisau arja arpuar yakaba on sapelong basketball court kabadan hajiau pedeng. Presiden juga UDP Youth Wing uba dasan lang ar lajmon ula pente bru bak khusnam nak benta ka kenhun ladu kalong dak song pisa ka basilak tingka katba ka kenhun ka bawan baar kanyok khur ya song pisa ka basan pho hajar tingka. Hakani kasngi la sakhilang do Dr. Amanwar ukurtong jok UDP na North Shillong constituency bola Beijing arap pisa na benta kani gelempung. Tekasia Wang dot unit Nangki Wirat di kumpala patai wakil presiden jangka MBA kumpala patai wakil presiden jangka MBA ba nipa baka tournament kanya kompetisi di nilai IT aki ya ka field of play kepada non kamadan kelab badminton nadam kamki dia ka kam ki balai ni kita kila ai ti ni ya ka Youth Wing joka UDP de banyak kita nila ada pembiang kan ini dah sini ni so komen ba baro kya poin ko ka babiang de anish ahmad ki matches ru ni ko apa kindap ki por ki badai de semua ya kata arung kerpat ba fnya poin ko babiang banyak kata ada di bayadan jingkelina yang jongfi Aing kam tame ya kasnong jiao preng kabakloy banai sobhai bansha sobhai ni ban perlong ya ni ka jingile kai basketball apo ni ka madan but ni da slongo pa apor panipan jingdet pan kami ini kemadan kila ai klam gano kajing persya lagi gano kajing bam pediang kajing pediang semua baniyo pan perlong ini kajing lekai hakani kemadan pan ngathai na kalian kay Youth Wing Jong UDP 17 notch long. Kita trace borba, kita trace down. Bantolong yang afford kumakal kumunta. Kita trace borba masih kata penbiang. Ya di jingdan kam jong. Kani katormen kaba la penbiang dari Youth Wing jong ke notch long circle UDP. Kadairu ka tournament ka ba nyong nakalian ka jongi ba la fipen yelekai ke tournament kandai ka kung ki ahan nani ki rules ki balong ki batrekam haga juk menta damenta ka ka jingileka gila gerba ya iba George Lingdo ibade I retired district sports officer to East Khas Hills. Today we wait we nong ilakai basketball but hindi wait na kinong ilakai basket
hari madan ban wanra ya popularity jong di kajian jong di kecil lekah hari dalam baju ini bat kini ki officials diberi napo ke MBA ila kapan ki ila iyo pan syam kecil lang bat ki bat ila IT lo bar pertanian ya dari kecil lekah ha katung kecil yang ketuki ban ya ketika technical side kepada itu tournament kepada ke organizer participate ba ke program baru kilo ke biar ya tingimlah di mana ini dalam ni ba kilam khamat ba isim kia kini sama kejumi kibadai nak UDP nasional ba kani kajing perlong ya kan kajing lekai kalong kum sibentar ban pensiun ya ki samla ki joni ya ki bai lekai ki joni baru bakin bet ban boys ki jing lekai hak bor kabobet kobian bat ba ni kandak ni tournament hakarkom kepada biang ini berfaham dengan semua tiba George dalam impor kedor basnong juga jawab ke youth wing but parofi kibawan lam khamat lagi wan mi khamat na ki team ki boper panginget sekat bagani kecil lekai kini tournament kanong kaba rehem kaba shongship bat kanong kering kapor jong kecil ini kepada kebangian slot nang bat ke youth wing bat ni nakaliang jong kandidat bat nakaliang i baju dari presiden bat sekretari patatukan ni gilang ba badan lang bat kapat ni pagingin sikat Padang ni semat, kum ini kecil lekai, nginang lah, ban berlong, kenang kumbang baju cumne, kawan ra, ya kata ka jing smart jing stick, apa yang disama, bakin melihat, ban perlu por, ini ban praktis, kum ini kecil lekai, kenang mungkin lah ni jing stick, kiba ni kiba pur. Keleng saudong jong besar kejut, berkerangam lu seru syaki snong kita ham kedang lu. Kawai na JT ya kenika, JT kamu basketball bagai kawai ya, JT kaya kenika jelai jungi berapa popular bah, kini i bah JT kaya keleng jong kenika, nak kenika jelai jungi lagi persen, bani JT kaya shake leg state berhadu di national game di berkiwe ki. Jika kaya bukan hanya India, dia kau bersulat nasi nak kadang jiwa George mereka kompa. Timba kan dia jika kaya kau mentah, impek yang kata talent, yang kata asap, yang kata pong, jongki kena tiba. Ban berdiri kaya ni, kalau kompa tak yang kata talent di jongki, ban nangi minyak ban sei yang kita badan sam, wah begini nak ban dalam yang kita ban represent yang kejelah jongki. Bani le shagi me distance ke bar koi de kata si ba kham sutran ke kunjur ni kerban ba kani ka jingla kai kan no ba ya be ya renti din ba ka jingnya jing ni official ba ka jing ba ke organizer ko na ni na 17 North Shillong Youth Wing di kerban ba kan no ba ya be ya renti di mo ba ke ba nile kan no ba sutran ba penslur yang kiwei pat bagi hadir di nyawan wan bani lekai. Di dengan ini hikitin. Kegiatannya baru yang ada tournaments. Bila ini Dr. Amanwar, kedok yang ini ke UDP 17 North Shillong, yang ini ke basketball tournament. Dan kita ingin hai bagi segera.
Kamdan ka ano ka age bar ki kama kidai bante ki kena ba above 18 years. De kawai ba kalau ba ni nakalian organizing committee na khat ka pangengi na association Meghalaya Basketball Association kena makan long fair and square ba kini hunlang baro ki team ngilale ya kini katais minta kasi dalam bagi kawan lang yang kapten yung ikantai bersama idan real team team kantai but support team bersama ngilade play anu dikini baro de daga jinghod lang baro ila ay ka program shaki minta kasi de gila petsoto yakiru bayagan di tournament sing in hapan conduct kat kum rules and regulation yung Basketball Federation of India nimla ban conduct raga jong karun kata kaba tikna nang ban kan ni tournament spot Meghalaya Association rugi yolan kumno bagi select pada ka team kum kini ki tournament ki bahe ba ikna iba yo ban select ya kini ki team yo ban represent ba ya state ka jogi ki tournaments ke berdeguan kuman cuman kan mau no kasau do khadio trek mo ko ngidan ka de junior national basketball championship kaban long angni mo de games but how no baba ngidan the North East Game Festival de kana giba yo kan select na gadi min ra ekilo begin ai ka practice ko kam jana show ba kin represent ba dia ka jela ka jumi Lalu si tarik Oktober, buat ke final kalau ada sang tarik. Mutang hanya basketball. Tangan ni. Jadi tim lu kibaya kai kita betang ka konstituensi juga ni ka 17 North. Ndai juga state ke juga beroloi. Ndai kita tang ka di konstituensi 17 North Shillong. Peningkam nilai ya bu, mah nilai rai dan komiti bagi ni sedang ni akan government kari lakas tarik mah saja. Di kali ke jini orang nilai kalau tahu ini bah ni kena samla ni olah bagi ni olah kai mungkin ni hamal lagi buat. Karena dia kan dia bagi suya buat pang di jini kulit orang kami ke jini olah kai roi. Sekarang bakal long refresh ya main dengan itu di tangkai. Nak senang idan kendai tim, nah idan bagi bat idan dua tim. Bagi dan presiden jongka sedang ba jongka atau kan dia kan kat official jong kan itu kan kat di prolog pada jual di ya kalau first prize jadi winners ni ai ibu silakan di donasi free 50,000. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with a mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.